Phun hi September ni somni panga kumsang ni somni panga nia. India rama wine siamna hmun pui ber Nasika Sula vineyard kan to don ani. An campus kan han lu chia hei kong nuam tak mai a local rui maya sira ting ading thel ria tin kong sir tuak tu ka hian grape an wine siamna tur anong phun trau boka he Sula vineyard din suak tu Rajiv Samant hi zirna lama chuan economics le engineering lampang ania USA a zirtrina sanga chako som kuwa parukvel kan India rama lo hoa Nasika achung the grape ching atlowa chuda tang chuan idea thara nei ta USA re lo te zuzir le a he vineyard hi adin chuak ta ni akan hu me khi achung hi solar panel vekania he Sula muna hian megawatt ni vel pe chuak thei solar an buna chu chuan an current mamo za som ruk velai apusuk thei ni nan soyani tuna kan mu te hi hei an wine siam sang alem lian tak mai nan no siam athala pui thein tourism an lo na sa le ni an campus rim hi anuam khop maya mu nom en tur tama wine siam le ral mai nilovin tourism an promote na sem ema helai hmun tlo tu te tan hian mu nom en tur tam tak a omani tin amun ma hi kan muang hian an vong fai em maya ei tunami te po hi rekso nunga wine bulem kan han pu tira mu nom atling zela te chuan helai hmuna hianin music concert te even lian tak te an buat sai thin boka hei tuna hian chutiang an buat sai na hmun amphitheater lam chu kan kalmeka azau khop maya helai hmun po hi hei kan huang hiam phul nuam tak maya no siama hei hi natural grass ania an phun chop uluk takan enkol ania tichuan helai hmuna hianin music fest te concert ten siama Sula fest in zai thiam musician tak India ram mun sang mi te an cha khoma hei kan huang hian hetilai hen stage a oma ta hian anan chei bola light thaber le sound system that tak nen music fest ro pui tak mai an mang thina chu an ma ni Sula brand choi kan na le tila na thatak anu nia thalai rual eng moza tan pung khom thina ni hei kan huang hian amphitheater ania pon boruak nuam taka concert na hmun nuam tak mai an buat saya restaurant tak an nei buka tuna kan huang hian heng restaurant ate hian an ma ni siam cho wine te po in tura oma in Indian le Chinese food chi sang du thlan tur a awm boka India ram hun sang mai ni lovin foreign mi thlangin an thlo a khwalin tam tak an hip thin ani tuna hian an building an main building ti mai la lama kan chaw do na hei tuna heng cart khateng chi lo tlan niam che kha a oma kha ka man thei ania adu tan chuan kan chui tak ang le kan hu tak ang khan an vineyard hi zau ema fangkual du te tan tuna go kart ang chi kha kar te ang chi kha man thei ania tuna kan mulai ho hi restaurant ania abathlara khan ka mi eng moza tan thu ani ti chuan kan chho zelo veilam pang kan han hoile chuan ni chi na kan lu tan tir na alo lang an vineyard an grape chin na kha alo langa an soi dan chuan grape hi chi somli borvel
variety sang somli bor velin ching ni in an soya kovela hian grape variety hi lo dam khopa sing chuang te meu mai alo oma chutiang grape variety sang an chin mang chuan an ni hian wine flavor chi sang an siam ani tuna hian an main building tak kan lut phei do na one of the most visited vineyard testing rooms in the world tin an zia khel ani amun ma rim hi an chei bol thiam khop maya a classic de urui me ni anan tiang chi kha ani ber ome man ruan man ten tlang thiama ten akha tokin wine hmun poi ni boka hei oak barrel mu tura renga tichuan tuna hian an wine siam chua te an zorna an mani nan zorna hmun kan lut dona so lo lang ang son atam khop maya in adora hi an siam moi boka an mani wine siam cho chi sang ka helai chunga hian an lo da a adu tan lei mai thei ani a hei hi gift shop ve thung ani a helai mun tlo tu ten amun an hriat reng nan te Sula nasik an hriat reng nan te souvenir sang an lo zuara hei oak barrel lem te lai puin wine bottle la phur lai lem te glass chi sang gift item chi sang oma t-shirt an siam nual boka chuan hei kan hmuang hian wine in naman ruwa ne ni glass no mai ni lo til lang muzat po helai muna hian an lo zuar ani til da khom tur zong thin mo tan phei chon helai muna hen o tur tam khop mai ei oak barrel kan hmu te hiat liter ni ania oak tak atanga siam khani a tlom pot tlom lem lo sangli sanga ni hal deuh zel ani chuan tuna hian in chung lama kan chowa ata point wai nan lo zuar thawa so lama son so cholna halo oma khami atanga kanan hoi chuwa che khan an grape chim na huan kha chiang zo kina lo lang ta a khu Sula ti te pol win je khu kan kalai hi grape ra la ya ni lowa September tha ania le tuna chuan a factory fan te kan han tan dona bultan an hilai hmuna hian min ko khoma an ma ni Sula chanchin te an founder chanchin te min entira helai room an chei bol dan po hi amu nom rui khop mai pona kan chuaka grape chong bol na hmun alo thleng tiran chong bol na hmun alo oma hi grape tuisona ani chuan achunga kan lu tanga achunga hian tangkilian pui mai lo ding khup maya helai hmuna hian wine liter nuai somli pahnih zet an siam chuak ani adot le chuan wine da thatna hmun kan lu ta heng hi oak barrel ania Italy te United States ami te an chok lu ani henga hian hunrei tak wine an da tha chung te chu atui bi ka oak hian rim dang mui chek te tin thing rim deuh te pe chung chuan atirem tui em a wine lutna a bel thin ani khati liter zani somni panga ania chu thiang chu zanga zet an nei ani an wine siamna le da thana kan tlo nu hian wine testing kan ti don ta a amun mai he an siam nuam khop mai min boi pui tu nuin wine sang ron choi chuaka heng ho zong hi kan in china tlemte te ne melvel min thlit dena chuti chung po chuan in ngai lo mi tan chuan lu hai ve do chul thei ni helai mun ni an chuang hle a khovela po thaber polani